Lilwin issues are trendy obi aka wasem no na medi mu nchire mu nankasa be de ebrew na sofo Adom Kyei nso aba be kasa na mesrew se sene agana fo nyina kasa no medi nseni mu nchire mu nankasa na ebrew intinisa won subscribe ma me page ya ni de mu subscribe ma ye page we ni Adom an so sene me ye upload bi anso na unsa ebetimi aka de di kan sofo Adom Kyei de nsem bia beto abonten Sunday ye twem ya kire se Lilwin accident a onyaye no a test. Enu ya sembi said that was a test ben a Lilwin chro. Yes. Now ebusuya ye hu say a country called Ghana da Lilwin share sanka ode obe premier video we no video ni Nigeria for ye Ramsey Noah ne nkrofo no ye no Saturday twem ya na o premier na it was heavy, it was big. No be anticipated to see how things will really go. Na God being so good no program no there ekoyi pa na when na Lilwin a pure program na se no or the bandage atichire ne ho na manfo I so confused say the Lilwin accident ana say Lilwin de ne comedy ana ne kumewood agrone ya wodi no na wasanda aba program yase ana because program we ahoho free outside Ghana nyana buy say o ma behwe program bi na say wo program no gina wo nan so ana wo program ni si wo so o appear in such a manner na akwakoye say bia Ghana 4 time ana Ghana for mpewasem na Ghana for pese bonin to na ampaniampa bonin ato na wo de wo situation no na wo condition no wo de aba program ase but ko we mu ne say Lilwin Saturday na ye day also premier video no according to sources ne kire say na Lilwin nam Kumasi a onam radio station to one radio station ne botana ne say obo program ne ho de ru say nyumre we a country called Ghana no ye be premier e wa Accra into obi ambra nanka obia embehwebi na emuna oye overspeeding and overtaking wa kwan so because of opening term na we na okonya accident na accident ni mu no o pushu cars battery or the car ne pimpim cars battery ama sa cars nhwe the way cars ne fire cars be na asay na o free program ase no enti we siwie ye na ye hospitalize no nyon nko a enkrofo mu di dem kofo mu pepra nyina no ye de mu nyina kogu okonfa noche hospital na ehwo na Lilwin da ansa na time na so say e wo say on appear e wo a country called Ghana show na say eti no o free hospital ho e no de buy enti enu nti e na ehu say ye de bandage akekere no now we nyina e koda nche na enim say okay accident die etumi si enti no say si a ye de wada say Lilwin no boni bi anto na wetumi nya nan ejina so aba program na say but the ko we mu ne say obi a declare a spiritual battle etia Lilwin. Yeah, ebusu bi a declare say omo de Lilwin be fa spiritual battle asanso na battle physical battle eyen kofuku be no accident a Lilwin enyaye no akola bi ewu e wa accident ni mu ne papa nso nan yetwa according to information a prime mini for that to dwane kire say the way car accident na cause no akola bi a wedi 3 years ete ne papa kai mu then the papa ne drive car no na Lilwin de the car eko pemo car no intakwara no wo back ni de akwara na ewu e wo konfa no che wo to amene wo ekase na ne papa nso nan baako yetwa according to information say am inside canon na when na ebusu na kire say no awoma Lilwin emfa ne hundi na say Lilwin aben a omode ne befa sunsun kwan so anye ye a omode ne befa honemu kwan so ena manfo bisa say sunsun ma sembe no mbo kan because accident dey e ade betimesi ye check Lilwin na this year alone Lilwin nya accident be 1000 yeah Lilwin nya accident and then Lilwin accident Land Cruiser accident Benz accident Formatic accident ni nyina mu no boni bi anto Lilwin iti no ne wosanka manfo kora nya sympathy for Lilwin say maybe Lilwin go through some endless attacks be and an accident ya doso but ebushano ehunu in a different way when a suffer Adom Kyei although say also ba a country called Ghana show nasibi ama ye hu say how are ye welcome on as a president ni nyine mu no Sunday we suffer Adom Kyei e jena so dem a o preach no say akwanhia Lilwin nyaye no a test ni nim say if it's a test of faith and what kind of test na Ghana for dwene ho a omonti ase o se a test no de no ya aware no bompa say onyame nje ne ba Lilwin efisa akwanhia ni mu
eno nyame tie ni pa ebo na ogini free sa akwenhye ebusua ensam na eba na ukenkan comment na eba na echese ebi se Lilwin e fake accident no onwa na o fake ye na so fake ya so fadum tedua mbe ka se e test yeah ebi to say there was a spirit involved a rituals been na Lilwin because some time ago na man for speculate say Lilwin tike mu na olcheska e won kran bontin so omo chise sika na olcheche ne nyina na ya kwankyere bi na yama no e na fe accident na o nya ne nyina no e ya kwankyere me de minim ho asem ba e comment akofo de ba out no e na me de make bi de kyerɛ ebi to kyerɛ say Lilwin no ope hype obesen kofo ntene nka say yes Lilwin wo kromuti no oya ade e ma nkofo yembe hye wo mo na ma omesun apre abehwe no ebi to kyerɛ say Lilwin person ma we ase nyene hu say Ghana actors and actresses no empenasem say ono kwa e ate the country ko Ghana no Ghana for actresses and actors no person be involve mo entino say braso say wo say ye premier video dia e wo so wonya ade bi ne amafo hunu say ampane ampa say Ghana for town no ene krentina ye di accident ehia no ebusia eye sempi na nkofo so e kan mesrel say won so wadwen kire a won so wo fa won no wo de beto bonten na fe ebusuan ya omode hie ewu akola 3 years ewu no sen na wo so mo ye no omunya no emrasem anas nya fa Lilwin phone so che no ana ye hunu say ye one of those things ebusuan mesrel de mu kwan so say subscribe my page we na drop comment e wa say ni how a won so zifa e dwenifa video ye hu makrao